vas vítame na 27. vianočnom koncerte v organizácii Matice Slovenskej v Osijeku pod názvom Slovenské vianočné zvyky, tradície a koledy, ktorým sa na konci roka chceme poďakovať všetkým, ktorí podporovali prácu našej Matice. Dragi gosti, dobrodošli na 27. tradicionalni božićni koncert Matice Slovačke Osijek, koji je krunom cjelogodišnjeg rada članova naše Matice, ali ujedno i slavljem prijateljstva kojemu svjedoči vaša brojnost. Na početku programa molimo predsjednicu Osječke Matice, gospođu Blaženku Peter, da pozdravi goste i obrati vam se s nekoliko prigodnih riječi. Važni hostja, mili Slovacija, prijatelji Slovakov, v imeni Matice Slovensko Osijek mene svojom vašece srdačno pozdravujem. Som nesmene rada, že sme sa aj tento rok zišli v takom hojnom počte na 27. ročniku tradičnog podujata Slovenske vianočne zvyky, tradície i koledy. Poštovani gosti, dragi Slovaci i prijatelji Slovaka, sve vas srdačno pozdravljam ispred Matice Slovačke Osijek i u svoje osobno ime. Izuzetno mi je drago što smo se i ove godine okupili u ovako velikom broju na 27. tradicionalnoj manifestaciji Slovački božićni običaji, tradicije i koledi. Čast mi je što među nama mogu pozdraviti gospođu Ivanu Davidović, predstavnicu grada Osijeka. Gospođu Anu Kančeru-Lekčević, predsjednicu Vijeća Slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije. Gospodina Slavka Batoreka, vlasnika tamburaške škole Batorek. Gospodina Vladu Zobunđiju, predsjednika Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva 1862 Osijek. Gospođu Veroniku Bilicovu, predsjednicu Doma Matice Slovačke u Nitri, mislim da još nije došla, ali će nam se pridružiti uskoro. Gospođu Gabrielu Pavlovu, voditeljicu mjesnog odbora Matice Slovačke Založje u Slovačkoj. Sve predstavnike Matica slovačkih i kulturno-umjetničkih društava, predstavnike nacionalnih manjina grada Osijeka, predstavnike medija, sve sponzore i pokrovitelja. Dajem riječ gospođi Ivani Davidović ispred grada Osijeka. Evo, sve vas srdačno pozdravljam u ime grada Osijeka, našeg gradonačelnika Ivana Radića i naravno u svoje osobno ime. Evo, želim pozdraviti sve vaše goste, zahvaliti na dolasku, na pozivu, znači sve goste koje ste, kako ste vi nabrali tim redom i čašću. Evo, također želim vam čestitati što već 27. godinu održavate ovakvu vrstu manifestacije i čuvate svoje tradicije i običaje. Ja vam želim i dalje uspješan rad i nadam se da ćete održati ovakvo udruženje dugi niz godina. Također vam želim čestitati sve nadolazeće blagdane, božićne i novogodišnje, evo da ih provedete u miru i blagostanju u krugu svojih obitelji i nadam sve želim vam ugodnu večer i uspješnu manifestaciju. Zahvaljujem se gospođi Ivani Davidović, te molim gospođu Anu Kančeru-Lekčević da nam dođe održati koju riječ i da nam otvori ovu manifestaciju. Hvala gospođo predsjednice. Poštovani, ja vas najsrdačnije pozdravljam ispred Vijeća Slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije, ali vas pozdravljam i u ime zamjenika županice i predsjednika Savjeta za nacionalne manjine Osječko-baranjske županije, gospodina Gorana Ivanovića.
On se ispričava, nažalost nije mogao nazočiti u ovoj svečanosti, jer je zapravo ovo poslijepodnevna dvije različite manifestacije, ali jednostavno prosinac je takav dinamičan. A onda možda zbog toga je zato tako čaroban i poseban. Upravo i ovaj koncert daje toj posebnosti tog prosinca, tom decembru. 27. rok, Matica Slovenska Osijek snaži sa o zachovaní slovenských rečí, slovenských zvykoch a tradície. Ďakujem vám na tým, gratulujem. Dovoľte mi, kým by som vám, vašim familijam poželala veselé Vianoce a všetko najlepšie v novom roku. Ako tá naša tradičná slovenská modlitba poveda, aby ste mali všetkého dosti, čo si od Pána Boha žiadate. Poštovani, pripala mi je i čast otvoriti ovu manifestaciju, 27. manifestaciju slovačkih božićnih običaja, tradicija i koleda. Zahvaljujem na ukazane časti i otvaram ovu manifestaciju. Hvala. Arhivne dokumenti dokladuju prítomnosť Slovakov v Osijeku už v 17. storočí. Išlo prevažne o slovenských vojakov, civilistov a členov vojenských rodín, ktorí slúžili v armáde na hranici Habsburskej a Osmanskej tureckej ríše. Dnešnú slovenskú komunitu v Osijeku tvoria potomkovia Slovákov, ktorí sa do Osijeku začali sťahovať po druhej svetovnej vojne. Pochádzajú z rôznych miest, kde žijú Slováci, ako zo Slavonska, tak aj z Vojvodiny. Matica Slovenská Osijek bola založená v roku 1993. Matičiari vystupovali na mnohých domácich aj medzinárodných podujatiach a zvlášť sú hrdí na bohatú publikačnú činnosť. Vydali aj audio CD s 10 slovenskými ľudovými pjesmami. Marko Strapač uvesti u božićno raspoloženje s pjesmama Čujte, čujte pastijeri, plesajte všetci nudja i narodila se Kristus Pan. Domaćini, izvolite. Thank you.
kao i dosadašnjih svih proteklih godina, članovi Kulturno-umjetničke udruge Rusina iz Osijeka. Kulturno-umjetničko društvo Rusina Osijek osnovan je 1983. Više od 40 godina u Kulturno-umjetničkom društvu se okupljaju članovi pripadnici rusinske nacionalne manjine kako bi čuvali, razvijali i promicali nacionalni kulturni identitet na dobrobit kako rusinske nacionalne manjine, tako i općeg razvitka grada Osijeka i Osječko-baranjske županije te cijele Hrvatske. Članovi djeluju u 3 skupine: zbor, tamburaški orkestar i etnosekcija. Posebno su ponosni na manifestaciju Dravski valovi, susreti zborova i pjevačkih skupina Rusina Republike Hrvatske. U idućim minutama predstavit će nam se sa rusinskim izvornim pjesmama Pocalem Švece i Viflejemi novina pod palicom voditelja Ognjena Zdravkovića. Poželimo im dobrodošlicu. Give him money, daddy, daddy.
govorizi, vašonjovo Isusu Hristovi. Klizaški ceva z neba doženi, anjelički hvali, Djevi Mariji. Krasi Božo pisni Gospod, njen nebesni radost nam prinesli. Krasni Božo pisni Gospod, njen nebesni radost nam prinesli. Slovensko kulturno osvetový spolok Ľudovita Štúra, ktorý pôsobí v rámci Matice slovenskej ILOK, má okolo 200 členov, z toho 70 aktívnych. V činnosti spolku pôsobí najaktívnejšia folklórna sekcia, založená zo 4 tanečných skupín, dve detské, mládež a dospelí, ako aj spevacká skupina. Tradičné folklórne podujatia v ILOKu sú váranie majového dreva s folklórnym programom, folklórny program Ilotské leto, festival solo spevákov slovenských ľudových piesní na brehu pri Dunaji a celovečerný folklórny program Aj tancujem, ktorý je ukážkou celoročnej činnosti folklórnej sekcie a obsahuje okrem folklórneho programu aj výstavu fotografií, spomienky na vystúpenia a udeľovanie ďakovných listov všetkým aktívnym účastníkom v činnosti folklórnej sekcii toho roku. Zúčastňujú sa vo všetkých aktivitách Zväzu Slovákov, vystupujú na chorvátskych tradičných podujatiach v ILOKu, vo Vukovarsko-Srijemskej župe, na mnohých štátnych podujatiach, ako aj vo vysielaní chorvátskej televízie. Neušla sa jej ani príležitosť predstaviť sa obecenstvu v zahraničí, a to sú na Slovensku, v Českej republike, v Belgicku, v Norsku, v Poľsku a v Srbsku. Dnes sa vám predstavia vianočnými tradičnými piesňami a vinčmi. Pre veľká radosť, štedrý večer nastal, vianočné vinče a koledy, narodil sa Kristus Pán, Ježiš, ty máš meno najkrajšie. Matica Slovenská ILOK, vítajte. Hviezda sa zjavila, že
že dieťa v jasliach položené je Pánom a Bohom celej zeme. Pán Boh daj dobrý večer. V jasličkách Ježiško taký je malý a Tieto vianočné sviatky poviem vám výš krátky. Pán Ježiš je narodený, takže nie sme zarmútení, ale tu sa radujeme a sláva prespevujeme. Pán Boh daj dobrý večer. Cez Vianoce vyber úsmev a rozdaj ho všetkým. Dávaj si naň dobrý pozor, aby nebol riedky. Cez Vianoce vyber lásku, každému daj trochu, nech nám nikdy nezovšedne ani v novom roku. Hrvatsko obrtničko pjevačko i glazbeno društvo Zrinski Osijek osnovali su obrtnici grada Osijeka davne 1896. godine, njegujući hrvatske i ostale pjesme, čuvajući tako od zaborava nasljeđe Hrvata i hrvatsku kulturu. Zaštitni znak ovog društva je muški višeglasni zbor. Društvo je kroz povijest imalo i glazbenu školu, posebno harmonike i gitare, te harmonikaške i komorne orkestre. Večeras će nam se predstaviti s pjesmama Kyrie eleison, Radujte se narodi i Veselite nam navješćujem. Voditelj skupine je Jure Jurković, a drago društvo Zrinski, pozornica je vaša. Amen.
A to, aby nám zaspievali, ako to oni vedia, do srdcia. Sú to členky spevackej skupiny Slovenka, ktorá pôsobí pri Matici slovenskej Rieka od roku 1996. Svojimi zvonkými hlasmi predstavujú Maticu na početných vystúpeniach po celom Chorvátsku, ale aj v zahraničí. Ich spev sa počúval v európskych krajinách, na Slovensku, Rakúsku, Taliansku, Maďarsku, Srbsku a vo Francúzsku. Po svojom repertoári majú piesne z celého Slovenska, prevažne ľudové piesne, ktoré aranžuje vedúca skupiny Melita Bagník. Využívajú každú príležitosť, aby sa do programu zapojilo viacero členov. Bolo to tak v Josipovci, v Rakúsku, v Martine a teraz aj tu v Osieku. A my im prajeme, aby sa im aj naďalej darilo pokračovaní krásneho spievania i na budúci rok. Dnes sa vám predstavia vianočnými piesňami Glória, Matka Vola a Bielý Božic. Vedúce skupiny sú Sania Čaval a Margita Rekič, ktoré nám na konci aj zavinšujú tradičný vinš. Milé Riečanky, vítajte. Peknú pieseň, milí bratia, čujem teraz spievať. Glória, musím pozrieť, kto to vonku, naňho sa podívať. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis Deo. Spieva trikrát toto slovo. In excelsis Gloria, že porodila túto noc Mesiáša Mária. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis Deo. Zvony zvonia, kresťania do kostola na polnočnú omšu odchádzajú. Prichádzajú k jasličkám a malému novorodenému Ježiškovi sa kláňajú. O Slovensko naše, osiaté horami, tá Matka nebeská, tróny tu pod nimi. Čo sú to za hory, čo za tiché lesy, kde pozýva Matka verne
Matička Marija, zastav nás u Syna, lebo uznáme, veľká naša vina, čo sú to za chorí, čo za tiché lesy, kde pozýva matka verne svoje deti. Kráľovná pomoci, my prosíme teba, pomôž nám prísť Bohu do večného neba. Toto je tá hora, toto sú tie lesy, sem pozýva matka verne svoje deti. Toto je tá hora, toto sú tie lesy, sem pozýva matka verne svoje deti. Nad Betlehemom zvijezda obasjala je slavicu. U daljini crkvena zvona se čuju, a na slamici leži on, onako malen, onako nježan, onako bijeli, poput anđela koji na nebu pozivahu: Puče moj, dođi i pokloni se Božiću svom. Bijeli Božji zasjao kao zlatni brijeg i u sobi ostao jer je rani snijeg. Božji bijeli začarao, radost stani se. Možda takav jedan dan sliči cijeli svijet. Možda će nas grijati okićeni Bog i naš dom će sijati kao zar sin tvoj. Božić bijeli začara, radost stani se. Možda takav jedan dan sliči cijeli svijet. Svijet će s jutrom zaspati, zadovoljan ti. Naša Jenka zasjati, sjajnija od svih. Božić bijeli začara, radost stani se. Možda takav jedan dan sliči cijeli svijet. Božić bijeli začara, radost stani se. Možda takav jedan dan sliči cijeli svijet. A na kraju jeden starý vierš od prije 100 godina, možda i više, s kojim se vraćalo u svaku kuću. Nakoniec jeden starý vierš, ktorý sa vraćalo na Vianoce do každého vianočného domu.
Vinšujem vám tieto slávne sviatky, Krista Pána narodenie, svätého Štefana a Jána, aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastia, hojné božské požehnanie, po smrti dušné spasenie a všetko, čo si od Pána Boha prajete. Pochválen buď Pán Ježiš Kristus. Folklórna skupina, ktorá sa tek pred 2 mjeseca počala baviť pjevanjem, tako da... Na našu pozornicu stižu gosti iz Matice Slovačke Jurjevac Punitovačke. Matica Slovačka Jurjevac Punitovački osnovana je 1994. godine. U sklopu Matice od 1997. godine djeluje i ženska pjevačka skupina. Godine 2007. pjevačka skupina izdaje prvi nosač zvuka pod nazivom Cerovec, koji je snimljen a cappella, a 2022. godine izbacuju drugi nosač zvuka Djevča, bijela ruža uz tamburašku pratnju. Skupina redovito nastupa na festivalu Kad se ruža rozvijala u organizaciji Saveza Slovaka te na drugim manifestacijama lokalnog i međunarodnog karaktera. Danas će zapjevati prigodne božićne pjesme Hja zastup zboru Anjelskeho i Djetetko se narodilo. Voditelji skupine Anđela Majdiš, dragi Jurjevčani, izvolite. Maria.
Ivan Krstitelju, hej, hej, heluja, Panna Marija, Pan Hristus. Slovenska Zokol Gaj. Hoci je malo početná po svojej aktivite, porovnaných ostatných nezaostáva. Svojimi manifestáciami stretnutie Slovakov a priateľov na Dožinkových slávostiach, párane peria a kultúrny večer Slovakov a priateľov sa snaží zachovávať slovenskú kultúru a tradície, piesne a tance, ako aj dobré vzťahy so spolkami nielen z Chorvátska, ale aj zo Slovenska. V najbližších minútach zaspievajú vianočné piesne. Dieťa sa narodilo, hej, slama premila a kráľ Štefanko, ktoré nacvičila moderátorka Vesna Puštek. Uveďme ich na pódium potlesku. Kráľ Štefanko koničky napájal, dalo sa mu tam hore uzeti. Nebo jasné otvorené videti. Videlo tam tú zlatú stolicu, čo sedával Syn Boží stojicu. Čo pred nimi tri anjeli spievajú, na služebnú dievenečku volajú. Služebná sa dievenečka schytila, do komory pre koľadu bežela. Oberúce srebra zlata nabrala, koľadničko
koji su pokrenuli ovaj božićni koncert i čiji su primjer organiziranja božićnih koncerata slijedile i druge slovačke matice i udruge u Hrvatskoj. Margita Žagarova, Andrej, Valentin, Marko, Josip i Ana Žagar-Marošević nastupali su na svim dosadašnjim božićnim koncertima u organizaciji Matice Slovačke Osijek, a također aktivno sudjeluju u raznim aktivnostima u svojim župama i izvode duhovne pjesme. Danas će obitelj predstaviti najprije najmlađi, brat i sestra Nikola i Magdalena Žagar, koji će izvesti slovačku pjesmu Šťastne a vesele svjatki. Zatim će Anin sin Matej Marošević, koji pohađa glazbenu radionicu Ars Novu, na klaviru interpretirati skladbe Johann Sebastian Bach, preludiju C-duru Ave Maria i Dora Pejačević Zašto, pod mentorstvom docentice na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku Mirne Sabljar. I na kraju Ana Žagar-Marošević i Tatjana Žagar izvest će pjesmu Padaj s neba uz pratnju brata i supruga Andreja Žagara na violini i glazbenog sastava Matice Slovačke Osijek.
Slovenska, rijetski folklorni súbor Trienočka a folklornú skupinu Trienka. Súbor vznikol v roku 2000 ako zmiešaná skupina detí, mládeže a dospelých. Je zmeraný na autentický folklór z obce Veľké Záluže, pôvodný názov Ujlak. Za najväčšie úspechy považujeme zlaté pásma na medzinárodnej a celoslovenskej úrovni, hre na gajdy a strieborné pásmo v speve. Často účinkuje spolu so ženským zoskúpením folklórnej skupiny Trienka. Oba kolektívy sú súčasťou a spoluorganizátori v Nitre a okolí známeho medzinárodného gajdarského festivalu Zagajduj Gajdočko a pôsobia by pod miestnym odborom Matice slovenskej Veľké Záluže. V programe spoločné predvedú pásmo od Kataríny do Vianoc, zvykoslovie adventu spojené so zimnými sviatkami Katarína, advent, Mikuláš, Lucia a Vianoce. Vedúca súboru je Gabriela Pavelová, milí hostia, javisko je vaše, nech sa páči. Spisy a tradície sú to najkrajšou zložkou ľudovej kultúry. Trienka si dnes pre vás pripravila pásmo a nazvali sme ho od Kataríny do Vianoc. Ja vám prajem len príjemné pozeranie, príjemné umelecké zážitok a vlastne ide Katarína. Katarína bola svetica, bola patronkou mládeže, snad aj preto, že vlastne skončil bujarý rok a na Katarínu sa robili všelijaké huntuctvá a najmä zábavy pre mladých. Zábavy sa voľakedy robili na ulici. Na ulici, pretože nebolo kde inde. Ulica sa vypolivala, vyzametala a tam, kde si pri studni, sa tancovalo. Tancovalo sa pri gajdách, harmonike, ako kto kedy mohol a vedel. Po dedine nám chodili dievky, aj mládenci, ale aj starí muži. Spievali a chodili po dedine. Vlastne to bola televízia aj rádio. Ale my sa teraz preniesme tam pri tú studňu, to bol bufet, lebo tam bola voda a tam sa robila katarínska zábava. Nech sa páči.
spievala. Gazda si poopatroval hospodárstvo, vyupratovalo sa, gazdina vyupratovala a po dlhých večeroch sa spívali adventné pesničky. Viete adventnú pesničku? Výborne. Prší, prší, ale nie, toto sme nás neučili. Strunku, strunka, strunka, zelená jablonka, pod ňou sedia pasuškovia, jedia kašu z hrnka. Pod ňou sedia pasuškovia, jedia kašu z hrnka. Priletel k nim anjel a tak im povedal, že sa Kristus Pán narodil, aby každý veril.
do domu vchod a z domu východ, aby vám domácim dal Pán Boh zdraví, šťastí. Vítajte, ďakujeme, dobre ste nám pásli, spokojní sme boli z vašu robotu a preto si vás zajednávame aj k budúcemu roku. Pán Boh zaplác. Tu máte výslužku za celý rok. Ja vy tu nepostávajte, poďme, vyprovadíme ho.
lebo je svätého Mikuláša. Vyčistené topánečky do okien a po dedine chodí Mikuláš. Čo za ja? Víte aj bola jakú pesničku, lebo sa vám budem pýtať. A jakú? Náš Janko ten koláč, čo doniesol Mikuláš. Mik, 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 Mikuláš. Mik, 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 Mikuláš. Tu máš z neho kúšiček, neumáš si nosíček. Nos, 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 nosíček. Nos, 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 nosíček. No, pekne ste to zaspívali. Dúfam, že bude Mikuláš spokojný, lebo s Mikulášom chodí aj čert. A prečo? Dobre, tu boli dobre, nechceli. Pochválený buď Ježiš Kristus. Na veky, amen. Deti, a viete, kto som ja? Áno, Kto? Svätý Mikuláš. A viete, komu chodí Mikuláš? Dobrým deťom. Presne tak. Mikuláš chodí všetkým dobrým deťom, ktoré poslúchajú. Poslúchate? Áno. Modlíte sa? Áno. Aj vy? Lebo Mikuláš chodí všetkým dobrým deťom, aj dobrým ľuďom. A máte pre Mikuláša aj nejakú básničku? Počul som, že ste nejakú pesničku spievali. Mikulášku, dobrý stričku, modlím sa ti, modlitbičku, zložku svoju, plnú tašku, daj nám svojich darov trošku, či koláča makového, či koníčka medového, veď ty svätý Mikuláš, veľa dobrých darov máš. Deti, veľmi ste ma potešili, za to vám Mikuláš niečo dá. Páči? 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 Nech sa páči. A keď budete pekne poslúchať a dobre sa modliť, tak Mikuláš príde aj na budúci rok. A keď nie, tak pošle tohto rohatého. Ale to neplatí len pre deti, ale aj pre vás. Takže s Pánom Bohom zostávajte a o rok ma tu zase čakajte. Ale hej, už sú Lucie za chvíľu. Babka, a čo je to Lucia? Jaj, Lucia. Lucia tiež bola svätá, bola mučeníčka. Ale medzi národom to nejak ostalo tak, že sme povedali, že to je najväčší strýčí deň. No. A viete prečo? Lebo sa postretali všetky bosorty sveta. Čo, prosím vás pekne, utekajte pozavertať verandu, že takéto sprostorky. No. Babka, povedz nám, čo hovoria Lucie? No, vysvetlite. Takže Lucie sa stretli, mali snem, zliezli nad ujlakom, tam mali ich stretnutí a dole komínom sa púšťali, domašťali, do domov. Ľudí si to síce cesnakom ponatvírali, ale to nepomohlo. Oni výkopovici dali všetkým kravám a ráno nemali čo ženiť. Ale prosím vás, pekne hádam, vy ste takýmto kalapatkám neverili, utekajte za nimi. Pozrite, čo tam spárajú.
je bohato prestretý, bola kedy to bolo bohato prestreté s množstvom, z každého mali veľké množstvo, ale chudobné. Ale bolo to bohaté, bolo to fajn. Takže teraz máme bohaté, naháňame sa a to duchovno sa nám desi vytratilo. Takže preniesme sa teraz k Vianociam, ktoré nám deti predvedú, lebo tradovalo sa to, že po večeri sa spievali koledy, chodilo sa navštevovať po rodinách, po známych, koledovalo sa a čakalo sa na polnočnú omšu.
srdečný potlesk. Poprosím všetkých tých, ktorí tam boli v zákulisí a bez nich by nám to jednoducho nešlo, lebo sme potrebovali, aby nás poprezviekali a prosím aj pani riaditeľku, aby vyšla hore. Dámy, vážení páni, toto bola detská folklórna skupina Drienka, ale za spolupráce folklórnej skupiny, teda folklórna skupina Drienka s najmenšími detskou folklórnou skupinou Trienočka, ktorí naozaj v súčinnosti spolu takto nám krásne koledujú vo Veľkom Záluží a v okolí. Majú za sebou náročný týždeň a my sme veľmi radi a dovolte, aby sme sa poďakovali, že sme mohli prísť medzi vás do Osieku. Dovolte, aby sme zo Slovenska odovzdali pozdravy za Maticu Slovensku aj od pána predsedu Matice Slovenskej Mariana Geršpera, ale srdečne vás, zvlášť v Osieku, dnešného hostiteľa Maticu Slovensku, pozdravujú aj družobné miestne odbory, a to Čakajovce a Janikovce. Už všetko dôležité tu odznelo v podstate zo slova pani predsedničky miestneho odboru vo Veľkom Záluži a my sme si tak symbolicky pre Osiek, ale aj pre ostatné matice, ktoré týmto srdečne pozdravujeme, účinkujúce v Chorvátsku, priniesli, bola tu spomínaná tá štedrosť, ale kedysi ten štedrovečerný stôl bol, ako viete, chudobnejší, ale teda na ňom sa nachádzalo práve v ten jeden deň mnoho plodín dôležitých, ale dodnes nesmie na ňom chýbať med a domáce oplatky. Čiže takto symbolicky by sme vám radi odovzdali čerstvo napečené domáce oplatky. Poprosím asi pani predsedničku a ja už len uzavriem, dovolte, aby sme vám popriali požehnaný vianočný čas. A čo tu odznelo, to najdôležitejšie, verím, že toto naše tradičné zvykoslovie zimného obdobia vám to predstavilo. Naozaj nie sú tie zvyky prítomné v našich rodinách a hlavne tie, kedy si boli tou oporou v našich rodinách, čo teraz možno nám chýba. Takže želáme vám, nech sú si ľudia blízky, človeka k človeku a majte krásne a požehnané Vianoce a Vianočné sviatky. Pani predsednička, ďakujeme za pozvanie. Ten kôš bude bohatší, len sú veľmi krehké, čiže pribudnú tam suroviny z medu, takže to tak doplníme. Milí hostia, prišli sme ku koncu dnešného programu 27. Vianočného koncertu. Zahvaljujemo svim sudionicima i organizatoru ove manifestacije, kao i pokroviteljima. Savjetu za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, Uradu preslova poluživucih i zahraničnih, te našim donatorima, Pivovari Osijek i firmi Gebinde d.o.o. iz Osijeka. Za kraj pozivamo sve sudionike na pozornicu kako bismo današnji program zaokružili zajedničkim pjesmama. Narodil sa Kristus Pán. Narodil nam se kralj nebeski. Dnešný program moderovali su Zrinka Svoren a Matej Marošević. Kroz program su vas vodili Zrinka Svoren i Matej Marošević. Svima želimo sretne i blagoslovljene božićne blagdane. Uviđenja dogodine na 28. božićnom koncertu Matice Slovačke Osijek. Sada pjesmu.